Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong badariti lingdo ng Light President Women's Wing Central Body HSPDP, kalaong banado pasedang kaseng HSPDP, kalayang nakabenta ka hoki kuhon kabri uhenyo trap, henry ki kuhon kabri uhenyo trap ki kentan, bat kaday hok ba kiseng gibawan na rithor bat na rilum garo, gibawan hang ni ki wan ban penhi seng, anda kilayo ya kabor ki aitang kabatam, henry gibabuan siya Garo Hills. Ya kani nakalyang kakong badariti kalakran ha kajingalang patba jong kaseng HSPDP halang pi, kabalalong ha kasngisa dyan katayaw balala. Syuk-syuk kakong badariti kalaya thuru, ba menta sansnem duna AA, kasorkar NPP, kawan man penbiit yakipat ba dakabasam deki kunsnyang, kat bagi projek bahe-bahe ki pilot siya Garo Hills. Kalaban rap dakabaong, ukpa udon hok banik bahaya la ki jong ki kun. Banyak nak benta kahab jom kikun gabriun nyotrat, kikun gabriun nyotrat kikentat. Kedai hok kiparti kibawan na rithor, bat na rilon baru kibawan hingli, kibawan penyek parti onda kilayo ya kabor, kilayo dan kurub ya kabor sekretariat hantar po assembly, yani ay tang gabatam sapet kababun sapet Garo Hills sapet menta sensmen dunalengan ongepi. Sarkar MDP wan penbid ya ukuan kasih karada kada samsning kadaki medical college Garo Hills, medical hub Garo Hills, international stadium Garo Hills, project bahaya Garo Hills. Nidang wandaro dengan ini kisni syapa-syapura pernai haji shisha kami kadai kari jami kami kari kasih nidang hapan kam pernai mangi kaji shisha kabha kam dei banyak pun mangi tambah boleh kena ukpau bedha ule bahai lagi jam kikun jin lada kikun gabri nyotrat kelas nyotut naduk mencua ban ya ka borpura ya ka parti HSPDP bahkan sensyar net scam bata ka jingshar maong kata kami kasih kalau pernah dan beliau sisyaban berkat babalai on the one to party rithor lagi to party tanang tay na po rilum garoro banwan ban penhe party hangi hari jangi ni kloy ni sebunbit talak ni kedut yaki ni daan jaka yaki bagi pelang cipun star lalang cipun star kasih tang meru benai ke sarkar kelam Hendaklah dalam chief minister berutang parlok Garo ke sarkar jengki ke skem ting-ting. Bagdayangnya gayang ke kentin ke boong berutalan jeng kasih uban tantara kasih. Ke babak pemrai dia jatuh dari jeng. Kilek parti HSPDP, kilek ke parti UDP, lek dan sedang penhek parti penyar ya parti tang apa rilum Garo. Garo yang pediam balai-lai. Wan ke parti kongres ke parti rithor wan penyak parti hajala joni pedang ukuran keberi nyotret wan penyak parti ke NPP ke parti Garo hani hari joni pedang ukuran keberi nyotret nisa tenang pada sanpuswan kunni si kunni ngidang sa mi ong wes kasih yang sejoni ngidang semua sorong ru kalau saya wens em berkrau balik saya bawa na pipi kenal us em workless kawas kasihan sekelas saya ruya tirat sing berlas saya ruya kapan naulat kini kita ki longshwa ki joni ki badon ya ka minsim shimrang bagi basnau tu ya ka yap ka em jang ka jai penru hari ka basnau si kalamba kini ki si bamenta parari ni yoi bakani ka jai penru joni ka kerdu bansai ya ki nangalam ki bakat ki nangalam shisha ki basnau tu ya ka yap ka em jang ka jai penru bat kari ka jongi ka sensyar ka kadar ka sinjor hado kata-kata namar ya ka ne ka jat penru joni hakini ki jok bementa bode lawan ban hiatma da ka perkhat ka perdan ka bom yadai dere bakani ka jat penru joni baka bakham si ru kalamba mani pun ka jat penru ni don ya ka ne ka jabin ka bajan bon ka bangajuong haka bangisya
Telat pada kini kisah terkat. Kibawan naritor, kibawan banting biit, yurapa jeng kekun kebrih nyutret, bagi kimanyalam, kibadetat bat lulam yang negeri kejongi.